Asithathele ithuba sinibingelele nonke bathandekayo. Lamuhla kusihlwa ngegama lenkosi uJesu. Amen. Sanibona bathandekayo. Ninjani? Siyanibingelela nonke ngokwezigaba zenu. Ngoba ngiyanibona lapha ukuthi nehlukahlukene. La noma ningehlukana kodwa namuhla sinibingelela njengezithandani. Noma ningehlukana kube nabo bishop, kube nabo archbishop, kube nabapostoli, kube nabafundisi, kube nababonisi, kube naboshemeni. Hayi angenibambe nje sanibonani bashadikazi. Ninjani bathandekayo? Inhliziyo yami iyajabula namhlanje ukuthi senikhona. Ngiyazi ukuthi abanye baseza ngoba phela siphuma emsebenzini. Inhliziyo yami iyajabula ukuthi sesikhona bathandekayo. Ngibonga kakhulu kulobuholi esinabo la obulungisa lenkonzo yama couple. Ngibonga futhi kakhulu kulaba baka Times of Swaziland. Ngoba ngizwile ngalabanye la ngaphandle bathi sibona lapha ephepheni. Ngibonga kakhulu kubo ukuthi bawenzile umsebenzi wabo. Vele bas advertisela bawathengisa amaphepha. Kwenzeka ukuthi nibe khona. Simukela abaqalayo ukufika noma ubuso obuningi ngibejwayele. Kodwa nje siyemukela abaqalayo ukufika la. Ngibhizi ne-research kulamalanga. I-research yami ibuka indaba ye-divorce rate in Swaziland. Ukuthi kodwa ngempela kungenziwani ukuze sinciphise lezinga abantu abadivorce ngayo. Ingakho ke vele nje i-study sami singitshelile ukuthi kubi. Izolo bengikhuluma nalenye couple ifuna ukudivorce. Namhla bengikhuluma nalenye nayo ifuna ukudivorce. Ungathi indaba ye-divorce ingene kufashion kulamalanga. Abantu abasafunana, abantu bashiphelene. Sebenzisa igama elinzima lapha bashiphelene. Lo ufuna ukubheka le nalo uyasofuna ukubheka le. Sithi ake sibuye bakithi sibone ukuthi singayisave kanjani imishado yethu. Uyabona ke kule sihloko lesi umuntu angeke ameme noma ngangibani. Ngoba bakhona abafana bafikile kulamalanga bathi hayi we serve a God of the second chance. uNkulunkulu we second chance lo. Sebafikile nabo. Manje bathi nawungasamkhanuki nje uNkulunkulu angakunika second chance. Wathi hawu kahle wena akutshela impela athi lalela nasokhathele ngilo shuthi uhindrance kuministry yakho lo muntu ufuna omunye. Manje sithi ke sithole bathandekayo omkanjubovu kulezi zemishado. Siyabonga ukuthi uphinde usihloniphe Bishop Babe Stephen Masilela ube khona. Wena usiye umuntu odinga ukuintroducewa empeleni. Ukuthi nje kuyenzeka abantu uqonda bayakwazana khona abangakwazi. So ingakho ke ngithi angithathe lethuba namhla ngu-introduce. Ngathi kuqala ninebazalwane babe mfundisi umbishop lo. Ngathi ngasebenzisa igama ngathi ngicurrent president wa Conference of Churches. Nginothi ngangazi ukuthi kuyawukhethwa kulawo malanga. Ngangafuni ukucontradict. Hawu sathi sithi siyawukhetha saphinde sambuyisela. Bathandekayo angisakhuluma ukuthi ngicurrent vele nje umphathi wethu lo bathandekayo khona. Nami nje anginawuhlahlamba kakhulu ngoba nase kufike baphathi. Angifune bese ngiyancunywana kuphela lo mhlangano. Bathandekayo babe mfundisi babe bishop siyajabula kakhulu ukuthi bekhona nawo ama couples. Abanye basakhona emshadweni. Kodwa nje abaningi sebavele bafikile silekelele babe umshado iyabhedlika. Senta njani? Siyachubeka ke bazalwane nalesifundo ninifikayo siya continuation le. Uthe namuhla umbishop
uzafundisa bese adeda athi kuthatha ukuhlala phansi bese ngiyabuya sengithatha imibuzo lapha kini ningaba nayo kulesifundo angeke iphendulwe ngimi kodwa phela nami ngoba naku ngikuyo le field sizawusizana kodwa kakhulu nje ngiyawujatshulisa ukuthi nibuze yena ngoba abaningi benu bahlala nami la bangangibuza nanini sijabule kakhulu baba ukuthi ube khona mina ngiyawucela ke ukuthi ninisukumeke bathandekayo i-praise team isahlabelela Bishop aseza ngaphambili thank you very much for coming baba Bishop Hallelujah. Sanibonani dithanzani o nalabo labashadile nalabo labasawushada egameni laJesu. Ngiyabonga bazalwane ukuthi ngithole lethuba phindze ngibe khona phakathi kwenu tonight. Sitoqhubeka siqedele lesifundo ngokusithwa inkosi. Ngivusela ku ngiloze lapha ekhaya baba Msane namake lengibahlonipha kakhulu. Noma sekubonakala ukuthi bengicabanga ukuthi loya Monday loya uyagcina lenzaba ye-abuse kodwa hayi ndoko ke ngibuyiswa ngilokuthi cha siyaqetsela ngicabanga ukuthi mase siqedile sabo sesiqedile ngithanda kumbonga uNkulunkulu longigcinile nami bazalwane ngishadile ngangishito okuqala ukuthi nginemkami munye uLangwenya sinebafana labathathu lesinabo and we thank God ukuthi sisaphilile sasigcinile la umfundisi uthinza lenzaba ukuthi kubi uma ke kukubi bazalwane kufisa kuvele kufanele kubitha ukuthi sisukumele eDulu sibhukule ngeSwati kuyakuthiweni nangabe ubona umlilo uda awuhlali nje kodwa uyasukuma bese uyababela wendele ukuthi na ufika lo mlilo lodaka ukhanze ukuthi wena sowedamile ukuthi umlilo ungachubeki sisukumile silibandla laKristu sithi cha noma kungaba nje kodwa hayi ebandleni laKristu noma ngaba nje emhlabeni sifiso sethu ukuthi bonke abantu bebedela behlukana kodwa noma ke sekungendeka kodwa hayi endlini yekholwa kungendeki at all khona ayikho into lemnanzi kulamalanga njengokuthi kuthi abantu bafuna lusito kuwe ukhulume nabo umfundisi wami sebase the verge of a divorce ubabone kusasa sebahamba hand in hand bathi sitakela ayikho into lemnanzi njengaleyo kuba buhlungu na ubona ukuthi labanye usiyabasithi ubone ukuthi bedala kuwe sebavele badecideile sebentela nje ukuthi ngumuphi lo ngathi uyamfavor wena otherwise sebahamba vele sishito ke kulela viki lela ukuthi awulenza be divorce bazalwa noma engendiwa kodwa ayisiyo impendulo le tibalo tikhomba ukuthi ubungacabanga wena ukuthi abantu nase ba divorceile phindze bashada kusho ukuthi batawubamba ngcono lo mshado wabo lolandzelako kodwa akusinjalo kungazi ukuthi kungaze kwendeke kube seliyehla kakhulu noma yenyuka kakhulu isigaba sekuthi ungaphindze kwendeke futhi Bocabanga ukuthi umuntu nase ayivile lento abuvile ebuhlungu bayo uthi hayi cha ngeke ngize divorce but uthola ukuthi uyadivorce lo nyaka uthi asengifunela ongcono next year eminyakana lelandzela ngathi kwakungcono le ungathi kwakungcono le
uphinda aqhubekele embili kanti uyabona vele ukuthi awu sekonakele. Sabuka naleti ingodi takhona ukuthi maye kulusizi kubhlungu lapha nasebantu badivorcile ngoba kusho bona laba divorcile kuthi hey ngaka ngicocela ngomnye umfundisi lo wathi umfundisi ungacali bangakuyengi bantu kuthi nangabe sekunjani divorce akutaba ngcono akusingcono kuba wes ngoba wena utana la makhohlomba akho lo Joyisaka wakho wale kulomshado wakucala utowachitha la kulomfane bantu wesibili uyawuthi ungathi kuphazi kancane bakukhandiza ukhala wedwa uthi hey umfati wami bekangangenti nje lo wamshiya kodwa umfati wami wakucala bangangenti nje oh indoda yami bengangenti bekuthi kona bekubi kodwa hayi naku kugcina sekuqhubeka futhi ngicela namhla kucala ngekuthi let me begin by a few warnings that are in the Bible. uNkulunkulu utshela abantu ngetikhathi letinenge ukuthi babe careful throughout the Bible mawulifunza nje kusukela ku Old Testament kude ku New Testament. God is warning people ukuthi babe careful, ukuthi baqaphele, ukuthi banake, ukuthi babe mindful. Lokusho ukuthi dinenge texwayiso leticondzene nebantu labashadile eBhayibhelini le uma bebangatinaka abantu batilandzele kahle ngoba ngiyanaka kulamalanga umfundisi wami ukuthi bantu iBhayibheli bayalifunza nje kodwa baliva ubona nasekwendeka letindvo letibhalwe kule iBhayibheli ukuthi benda exactly tona ubona ukuthi ayisho salivakali mhlawumbe kahle lelive laNkulunkulu. Bible lithi qaphelani, be careful to do everything. Kusho uNkulunkulu Exodus 23 verse 13 qaphelani kuthi nende exactly the language. These are just warnings la general anginawubuhlala kakhulu kuwo kakhulu. Kuphinde iBhayibheli lisiqaphelise ukuthi singamkhohlwa uNkulunkulu. Do not forget the Lord your God. Deuteronomy 6 verse 12. Never forget God. Do not forget your God. Noma sewuhleli kahle, noma sekuhambela kahle, noma sekuhamba kabi, do not forget God. Khona ngoma behlatshela abantu labasha sasihlabela nathi katheni ithi uNkulunkulu uyamgcina umuntu omsha. Umgcina saphumelele. Ingevakali lengoma ukuthi lokuphumelela kunini. Ngolapha nasashada. Abezothi sewuphumeleleke. Hayi sekuyabonakala uzakusika ukuphumelela lokushada. Uthatha nje isigaba lesithe lesibita ukuthi uchubeke ulwe ungamkhohlwa uNkulunkulu. Niqaphele ukuthi kubebede umuntu lonikhohlisako. Niqaphele ukuthi kulunga kwenu ungakwende embuku ebantu. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. Romans 12. Be careful how you exercise your freedom. 1 Corinthians 8 verse 9. Ngifuna ngigcina 1 Corinthians 10:12. Uthi be careful that you do not fall. Niqaphele ukuthi ningawi. Bese Ephesians 5:15-16 uthi be careful then how you live, not as unwise, but as wise, matured, because the days are evil. We can't live anyhow bazalwane. Sifanele ukuthi tethathe ticwayiso leti7 laNkulunkulu. Uma bazalwane singasitawuseva imishado yethu. Siyiseve, siyivikele ukuthi lokungenani ime. Kunetindvo letimbili lengicela ukutsinza bese ngitsinza naku lokubili futhi lokutabe kulesinye isigaba kodwa solo ngiko lokuseva imishado yethu. Leku emaveni lasathuthukile kakhulu. Le list yetindvo letibanga idivorce
ngebumcoka kwakhe noma mhlambe ngekuthi kwenteka kakhulu ngetizathu tanaku lokuhamba embili indzaba yemali badivorce abantu lokunye kwakhona labakubangako indzaba yemali hayi ukuthi babanga imali kodwa behluleka abantu kuyilawula imali ukuthi batayiphatha njani umnotho wabo njengoba sebashadile kuye ngokwehlukana kuye ngetinkinga bagcine behlukene abantu sizathu sakhona masuhlala phansi ukulandzela uthole ukuthi indzaba yemali impilo yebantu labashadile i-revolve kakhulu around ema-issues ema-finances. Unfortunately abanye abantu bangena lapha emshadweni bangayiresolve indzaba yokuthi batayiphatha njani imali bese nababuya le honeymoon sengikhona veta lokuthi mina ngithwele kangaka nalona veta ukuthi mina ngithwele kangaka etikweneteni when it comes to imali ungibona nje le yasuthu le bengishaye lapha emshadweni ngiyayikweneta ungibona nje le veyili le konke lokwa asikakuqedzi ukubhadala ngiyakweneta hawu kanti singene so etindzabeni kanti vele indzaba yemali kuphila nje ku revolve lapha kiyo indzaba yemali. Now singasibe careful bazalwane uma sitawuseva imishado yethu ukuthi siphatha njani indzaba yemali. How do we handle money or finances? If we don't have a plan, a clear plan, I'm not going to be talking about the finances of other things, but I'm just passing through. These are the causes of my divorces. Be careful. Take control of your finances. Before your finances, take control of your lives. Le mali tawutshela nini ukuthi nimele nende njani sigcino sakhona ndakugcina nihlukene nehlukanise indzaba ukuthi anikayicaphela indzaba yemali. Liningi lema couples sengishitho ukuthi abayinaki lendzaba yemali ize ibahlukanise. Bantu labaningi labashadile bafunze kuphatha imali from their parents. Babuke kubatali babo ukuthi bayiphatha kanjani, and I don't know ukuthi kweleka kanjani, but that influence of the parents is so strong kubantu abashadile ukuthi lalabe bakwenda bobabo wakho noma kwakho. It's exactly what you are doing. Ungangiphikisa but noma wathi ukuthi umkakho uyathi ukuthi unamalini kodwa mawufuna kumnika imali ujike ubhekele uvule libhanji ngala uyikhokhe bese ungikhona ujike ukuthi omnika uqala uyibala ubheke awathi na ukuthi wendelana. You learn that from your parents. Le bathi umfata kufanele umtshele konke ngoba umtshela konke ukuthi unalo kungakanani uthapho ukufuna but on the contrary bazalwane ngilolo kumatisa ukuthi unalo kungakanani lo lokutakusita ukuthi angabi solafuna konke. Believe it or not, if your wife does not know ukuthi hola malini unendlela yokufuna kwade ukuthi at least ngabe uranger ufika phi, and you won't like the way that I'll find out ngayo ukuthi ufika phi. Posta ubuka ukuthi usebenza phi kokucala aso ungathi usebenzela bemagazini bayihola ngesigcoko lapha wena uyihola ngesigcoko kodwa uyasiyuma ngoba wena phela umtshela ukuthi uyafihla mawushoko. The next thing mase acabanga leyo ndlela leyo bese uthi ngambona ukuthi ukangakanani ngicela ungithengele naku baba ngibuza ukukhombisa ukuthi uyangithanda wazame uyikhokha athi ya shothi wengcile la ula ngicela baba ungizame nganaku baba bafathi bonke banjena nami ngizame babe nganako uphinze wozame athi cha indvodza yami ngiphethe kahle mina kanti uyabala yena ukuthi ukuphi uze wende la uhola khona ngoba kwamtshele so kabita wende njalo hamba uyiboleka
uthi uzama kumjabulisa umkakho umkami ufuna kumjabulisa uyiboleka imali niyawukhanga senivele ngenhloko kwente enjani make ngithi ngizama kuyimpressa wena kanti kube uvele wabeka konke ukuthi cha mina ngifika la yamungolo nangu lokho nje kungiko lokho kuphelele konke and then you start to manage what you have fihla utawubona ukuthi utawuthola kanjani make ukuthi uhola malini so much bazalwane kufanele sikufunze when it comes to imali but ability to work together is more important to financial health than the amount of money that a couple has lokukhona ukuthi nisebente kanye kanye ngaloku lenako is more important than the amount of money that you can have as a couple. At times imali emakhaya couples igcina seyi weapon ingasabi lithulusi igcina seyi weapon ye power igcina seyi weapon ye control igcina seyi weapon yokuthi because nginemali mina kusho ukuthi nalama rules noma iBhayibheli wabekile ukuthi ahamba kanje kodwa ngoba nginemali I can assume other roles like khaya ngoba ngimlo ngenisa imali lenene once le attitude yabanjalo bazalwane towards inzaba yemali siqalile ke inyakanyaka iqalile inkathazo bantu batafuna controlana instead of being a blessing ukuthi make uhola kakhulu la ekhaya kunababe kugcine sekuyinkinga lokuthi make uhola kakhulu kodwa ndoda intimidated ngekuthi make ufuna kubonakala ukuthi vele ngihola kangonywana gcine sekwenza le dinkinga legcina tilidele bantu kuma divorce ngeke nginitshele yami inzaba ukuthi mina ngiwaphatha njani akame ma finances but hlalani phasi babe namali and work out indlela ukuthi ndahandlisha njani inzaba yemali but nganithiphisa nje kulokunye ukuthi kumnanzi kuvumelana ukuthi noma ngaba nawo ama accounts lehlukene ngiloyabe neyakhe account noma nibe neaccess emalini tenu but nibe nendlela yokuthi nikucontrola njani ukuthi ngoba nifanani lo munye uyaspenda lo munye uligovu vele nje now niphathana njani ukuze angafrustrate kulo munye niphathana njani ukuze kuthi nalo lomosha kwathi khanzana endlela ukuthi cha buya nganeno phela we are family here kami nje kunema decision lesavumelana ngawo ukuthi singethe senza la ungayisebenzisa imali but ungethe wenza la nase wenza la ufika kule asithinzane ukuthi sesithengani lele bithi imali engaka health kuyangisitha mina kangisebenzele ngale ngathi nje ukuthi so long la within this niyawathi umthwalo bafundisi esensikhathi most of the time bantu bakhomba ukuthi bafundisi badla imali most of the time imali yethu ispend wabazalwane sispend on the work of the Lord on minutes and when njalo but kune limit ukuthi I can go to this far nase kufuneka kwenze lapho ufuna sibe ekhaya ukuthi hey kunenkinga ma kunento lengihlangene nayo lenje lesifisa bengifisa ukuthi manje sente kanje sesiyabonisana we agree masingavumelani cha sima sivume ngeke kwasilungela lokho kuyangisitha lokho kuyangisebenzela lokho ningabona ke nina ukuthi nina njani ngoba seniyatana lo munye baba angafuni iphuma imali I'm yet to see a man lefuna ukuthi imali iphume nje ngokuthi idwasa lethanza lokho nina bona ke nicaba ukuthi sendiwayi nje ukuthi singathandi ukuyoshopa nani ayikuthi asifuni ukuyoshopa nani kodwa ngile pain loba ke lokuthi and especially nase kungasabhalwanga phasi lesiyokuthenga siyafathina emadoda ngoba la ititolo baya merchandise ababeka ngendlela ukuthi lokho kufuna lokho kuhambelana nalokho manje boma ke bathanza lokuthi bafike babuke lokho bese bathi hawu nalokho ngayi kuhle kuyavuma kuloko ngathi yabona it's so difficult ayikuthi asifuni so indaba yemali bazalwane iresolveni ndabe nusevile umshado wenu resolve indaba yemali ingakanifake etinkingeni ndawuseve umshado wenu kodwa nayiyekela indaba yemali
Ndakhona senicabana nyalo kwenteka tintfo letiningi bazalwane nala emakhaya uthole ukuthi sekuyashaywana kunale family leya kunale family leya asathi kumele siwahandlishe kanjani make igrosa nayiyale kubo uyaqinda nase iyale carbon water athi niyathi mos ukuthi makutsandzani kuthengwe likhabishi nemazambane netintfo letilula nje zakudamake ekhaya utawuphila manje kodwa basiya kubo isense imoto ngathi tipring tiyakonza kanti lo babe so uyalimala utawubiza kodwa ngoba uyakuthanza phela kude la ngakwendela ukuthi uyabo ngenteka bese kuphazamisa intfo letinengi abinzi kodwa ngekhathi zolimele kuphuma imoto lenye indvo sihlangana namake tale edrobheni ufika kumake ekhaya make ngihlangane nababe ngihlangane namake tala ngicela sihambe siyothenga simmixele kuhle makacabange ukuthi ngulo make wakhe walendoda okay asambe baba kulula masigrosi yamake yatiwa nalikabishi nakulo sekulungile baba asamba seyinele maka awuseyinele baba ayisho hayi right baba yenele asambe ke maka ayishaya imoto abona imoto ingabhekile abona imoto engayibhekanga kubo leyathi hayi kanti baba siyapi siyakumake ngihlangane nomake ngimixele lokho uthi take athi ngeke baba make ngangibulala make silethe now kufabani kanzi ngibani lofanele eve ngiloya noma ngiloya so sibe careful bazalwane ukuthi siphatha njani imali. Number 2 kulokhu langitsite ngendlela kwezo warnings yabazalwane la kithi eAfrika kakhulu nalapha eSwatini lo sekubonakele kuhambe embili imali number 2 lo kuhambe embili ukukhuluma communication sekuthethe indzawo le ngoba mhlawumbe konke lokuthi side nale mali kangako leningi so sisebenzisa lesinako lokugcina kusenda ukuthi sigcine sesicabana libhabheli bazalwane liselulekile lithi asiqaphele ukuthi sikhulumisana kanjani be careful encwadini ye-Proverbs 12 verse 18 the Bible says reckless words pierce like a sword. Wow. But the tongue of the wise bayafunza bakwati kulusebenzisa to bring healing. Na into lezeyibulele kakhulu thina la kusebenzisa noma kungasebenzisi kahle lulwimi. Bantu bayakhuluma tintfo babe lithi bazalwane simele nalasifundzisa sifunze ukuthi siphendvula kanjani kuyafunva ku-communicate nalomunye umuntu. Unless you take your time and learn how to communicate uthi noma ngabe ukhuluma noma ngabe yini kwesinye isikhathi lamagama lokhokhako ngoba igama ozolikhokha libuye emva ngabe nje tswana ukwatile ungabhali incwadi lokwathi nje suppose kodwa kuyafana nanyalo wona lama emails ungabhali email kwatile yaze yahamba awusana idonsa ngemsile so bathe I didn't mean that but you said it. Imagine when you say this to your spouse. Kunamagama lesilimatana ngawo lamakhaya lesiwajikijelago. Ungacabanga ukuthi lo muntu kepha livangeli lafika langena kuphi lashiyaphi. Because lamagama lakhuphula la wakhokhako uyesaba ukuthi emzalwane. Kanti iBhayibheli lithi kungaphumi ngisolinye ligama lelibolile emlonyeni wenu. Kodwa kuphuma amagama ekwakha. Bese iBhayibheli lithi a soft answer. Kuna phethe iBhayibheli asifunze in Proverbs 16 verse 18. A soft answer to catch time.
Proverbs 16:18. Okay, yes. Ucapha lo. Nemoya wekutiphakamisa wendlulela kuwa. 12:18 again. Emavi lakhulumeke ngebudlapha ahlaba njengesikhali. Kodwa emavi lakhulumeke ngekuhlakanipha ayaphilisa. Emavi lakhulumeke ngebudlapha ahlaba njengesikhali. Ahlaba inhlitweni. Kodwa emavi lakhulumeke ngekuhlakanipha ayakha. Na into letawenda ukuthi aphile lamakhaya ethu asikufunze bazalwane kuyafundwa ukukhuluma ngekuhlakanipha. You learn to speak or to talk wise or to communicate wisely. Bantu labaningi bathi thola nimo labatfunako ngoba bayakhona ku-understand indzaba ye-communication, bayende timely, bayende at the right moment, bayende kahle, basebenzise amagama. Incibiliki indvodza noma ngabe beyingafuni indvo igcine seyifuna ngoba amagama amnanzi. Kodwa amagama lajikijelwako utsasahambile umyawacabanga Hangusho lo usokimi kanje. Ingakho nje ningamani nikhulume amagama abazalwane ukhulume ngedivorce uthreatenisha ngayo. Ungathi ngakwala phela mina. Kanti wena uyadlala ufuna ukona lokumala kunethi wendela ukuthi ufuna lokufunako. Dawuthi ukuthi seyiyodwa itha. Lo mfati kodwa ngangidivorce. So kuhamba usebenza lendaba ukuthi ngenda njani nakacala ukukhuluma lendaba edivorce ngoba soyikhulumela. So nasinganaka lamagama leswakhulumako lamakhaya. Impela kungaba kuhle bazalwane. Singathathani for granted. Wonke umuntu ufuna kwathi ukuthi nangikhuluma ngiyeviwa. Futhi lo lengikhuluma kuye asho ukuthi ungivile. Aphinza akhombise ukuthi uyangiva. Arespect ahloniphe ema-ideas ami la ngende engakhuluma ngalendlela lengikhulume ngayo. Arespect imicabango yami. Sine bobabe ayilapha sisima culprits. Because kuba khona isikhathi la khona sithatha ngazuthi ngoba ngilendlela esikhulunyiswe ngayo once again sithatha ngazuthi make ngilomunye wabantwana abala ekhaya. Noma ngabeka idea kulungile nje but ngiyathi mina sendaweni ndani. Umfati ngumfati nje. Now wonke umuntu uyafuna ukuthi athi kusina kakhuluma uyahlonipheka uyalalelwa ayahlonishwa imicabango yakhe neluvelo lolwenda ukuthi akhulume ngalendlela le asilingani kufunza kwethu akufanani nekuba exposed kwethu etintweni akufanani nangabe babe uyasebenza esigabeni losebenza kiso zama kubuyisa umkakho to that level at least understand ukuthi nendani wendani wena kuze na ukhuluma lezinto lotenda kwato uva lokuthi ukhuluma ngani ungahambi wedwa bese uthi lapha besha strategic plan yemake kulamalanga athi yini ke strategic plan kodwa wathi maka no it's all right you are too now senvele nishiye nokuthi I contribute nothing kulomuntu lo intellectually ukuthi ngikhulumisane na yehla ubuye phasi uthi strategic planning inaku sisuke sendana okay bophuthe kuya nje benendalo yes nevana ke try to bring each other to that level ungabe sewuthi yathi kube ngathatha umfati lo wadirect indoda abo strategic plan ngabe sengikhashana asitaphele ngibala nje into efuna sicaphele kuze kusinze imishado yethu sikhulumisane kahle athi lo mina kadlaba lo munye ehle words are powerful bazalwane ningawathatheli phasi emagama powerful words can kill you words can send you to hospital
Words can yabo angakutraumatize emagama nje wodwa hayi ukuthi ukwendele. Ngasho kuqala ukuthi you decide ukuthi wine lisha wa processa njani amagama leta kuwe. But wona they can send you to hospital. Babeka labanye abantu baba ngo3 strategic points to prove ukuthi amagama ngakuthumela esibhedlela. Bathi wena ukuqala nakafika la kuwe bani enza la bofika ukuthi hawu bani waba nje udliwa yini. Athi ngohle mina manje ungibona. Lo sibili afika athi hawu bani ngibokhuluma mani. Nabe niphethwe kufa ayithi ungaba nje isikhona. The third one athi nakuhlangana la thwala imkhono sokathi yathi baba khona ngavuka ngamangala ukuthi kanti wena soba nje ngeke afike ekhaya. Dawuchecka yini esibhedlela ucheckiswa yini magama. Akhona amagama lesana ngawo lamakhaya lasenda esibhedlela. Uva nje ukuthi yabona la asayiyoliswanga lendvo ngusawoti. Ake singene ke la ngedasi bengishaje this leti prominent la eAfrica leti banga idivorce. Lefana sicaphele uma sifuna ukuseva umshado wethu. Bazalwane prevention is always better. Prevention is still better than cure. Number 1, prevention. How do we save our marriage? Prevention. Prevention bazalwane ngathi ku protect. Prevention ngathi kugoma. Nakuthiwa abantwana kunemkhuhlane lotako bese bafakwa lo mkhuhlane bayagonywa lo sewubulewe wona ukuthi ungasebe. That's prevention. Bible incwadi yaMalaki isahluko 2 verse 15 lithi guard your marriage. Asicaphele imshado yethu, asiyeluse imshado yethu. Njengoba sinema issues nje lesamitingo lesitinaka kakhulu kulamalanga ukuthi security hamba embili. Makhaya funa kusecurwa. Kwakhiwa tibonza, kwakhiwa lokwa, kucashwe ama security. Guard our marriage. Asiwagade, sigade imshado yethu. Security. Si secure bese siyayi protect. Sikhatha ngekuthi sicaphele indzaba ye complacency. Ile ndzaba yokuthi sesiyatana. Singasho ukuthi kuhamba kahle so konke kithi kutawuhlale kuhamba kahle. Nakhathi kuhamba kahle bazalwane akube lithuba lekuthi sisebende imishado yethu. When things are well asisebende imshado yethu kuze kuthi when the storms come njengoba incwadi yaMatthew 7 isho when the storms come ithola ukuthi le mshado yethu ibiyelwe. Nayithi bazalwane singabe nekutsebesela nekujayelana ukuthi sesiyatana thine konke nje kwala ekhaya ukuthatha ephasi ngaleyo ndlela ngoba sesijayelene. Lokho bazalwane ngikolo lokwenda ukuthi ukhanze ukuthi sesiyenda nje tindvo for people outside not for people inside the home. Nekuswenga kwethu ifocus lengephandle ayikho ekhaya. Everything we do ukuthi bantu basibone more than ukuthi labalala bala ekhaya basibone. Akulungi lokho bazalwane. Singathathi futhi for granted ukuthi babe sengesiyadana nje sesibadzala thina babe sesigugile. No. If usinga ukuthi sinetisane bazalwane njengoba iBhayibheli lisho encwadini yabase 1 Corinthians chapter 7 ukuthi ngileyo ndvodza ayinetisa umfati wayo. Nemfati yanetisa indvodza yakhe. Singabe sesiyajayelana ukuthi sesimone ziyenda nje. Ngiko lokwenda ukuthi labanye abantu sibatha uqabaka letinye noma ne temptations etawuba lula ukuthi uyildeke kiyo ngoba la ekhaya sekuthi nje kulungile baba uyathi vele baba sitshanaso nje help yourself. Tikhathade tihluphe ngingabinzi kakhulu ngibohlenisa amen ngiyaniva kusesesena tikhathade utihluphe ukuthi lo mntwana ebantfu usenetiseka yini
la ekhaya noma semane kuyendiwa nje nalapha abazalwane sivele sikhuluma. I like the Bible because the Bible is clear, but when it talks about sex alisho ukuthi it's a fruit or whatever, it's just sex. Sikhulume ngako lokuthi why do we engage in sex in the first place? Mafunda Bible all the way ulandzela kahle, it was never the intention of God ukuthi when we engage in sex it's only for your satisfaction. No. It's on the other side. You engage because you want to satisfy your partner. So you are not doing in mind I want to satisfy the other person. So kanza ukuthi inzima ingene la ekhaya. Uyawumangala nje manje ukuthi hawu bakhuluma ngani le kuma couples. Yini le ninekele nisanza kushada uyawumangala uthola ukuthi niyaqhubeka for some years. Manifika la ku12 athi make uyathi sengitsiniwe kwendela wena nje. When are you going to satisfy me? Ikwathi ingoza kumetiniwe lethi bheke etulu ukuthi usho ukuthi yonke leminyaka le nasolo ngiyadlala mina. Not that way. Thank you, Baba. I forgot my. But kufanele bazana sibe nesatne kwathi ukuthi senda. We are preventing now. Work on your marriage. Invest on your marriage. Investor skhathi, investor imali. Kuze umshado wakho wende njani manje? Usime ume. Protect your marriage. Kuze utokwathi ukuthi umelane netikhathi letimadini. Don't take each other for granted. Serve each other well. Babe, make sure that you satisfy your wife. Mage, make sure that the man is thrilled and well engaged before he comes. Kuze ukuthi nakahambi la liyacabange wena athi ngisaye ekhaya. But ungabi nje kuze umani uyenda. Be somebody else when it comes to your bedroom. Lock your bedroom. Oh, lock the door. Lock the door so that you make sure it's good and and then be somebody else when it gets to the that's the time. They pretend to be so holy. That's the time and moment for your husband to enjoy you and you to enjoy your husband. Papa, let's see clear. So allow your husband to enjoy your body. Allow your wife to enjoy your body now. Even now, this time and age, no. Nangabe awusishoka kuyesaba thenga marketing latik wavalisise kahle wathi avaliwe ngqi kodwa longasibona is just the two of us. Kuthula bazalwane nithenge nebomba into kahle leti nithenge kahle nendlela lokuthi nendlela labo babe bato jabula thenga lento leti kahle fika lapha dale petrol Timbrati kahle tawuno sibaba athi yabona kodwa mama yes kona ishape sayisafana naleya kodwa the more the sweeter you are growing. Utimisele magi timisele ngasho kucala ngina ubuyela khona hayi lokuthi nje nababa sokuthatha for granted nje wabuyamunyisa tamuke imoto yababa uyetha lapho uyafika uphuma naleli bele ngalapho lilanga ephansi hasan baba kunjani baba. No, don't take each other for granted. God has respectani. Amen. Kusho ukuthi ayiqiniswe
Strengthen your marriage, secure your marriage, reinforce your marriage, enrich your marriage. Naku nje lesikwendako la, sikubonga kakhulu umfundisi wami Msane ukuthi naku lesikwendako siya reinforce amasendaje. Sendele into ukuthi nathi fika isikhanze sikahle, sihlomile. Nothing else emhlabeni bazalwane, nothing, I repeat, nothing else should take precedent over imishado yethu. Not careers, not friends, not family, not even serving in church. No, not even any of those things. Pass. Our marriages, number one. As washing my priorities. God will take it. No. Uti Mother Teresa. If you want to change the world, go home and love your family. Then you can change the world. And she was so correct, 100%. The only way you can change the world, then you will change the world, not the other way around. Because Baba is so nice in church, he's so loving in church, but now kokugcina senginiketha lithuba lokuthi sicoce bazalwane. Oh lapha nje yabona ukunaka inhlithiyo yakho ngetulu kwethi intotongo lothi gatha yakho gatha inhlithiyo yakho bazalwane. Oh Nkosi yami ngaphosa ngakushiya lokho, compromise in what you say, on what you see, and on what you hear. Don't compromise. Ungavumi nje abantu bakhulume sinoma kanjani ulalele. We are compromising kuma principles akho ekholo. Lento ayingeni mahala ukuthi imali ingena ngala iphuma ngala khona le kwakhako. Nathi abokulalela nje abantu bakhuluma ukuthi hey ngeke ukhone kumela indvodza yinye. Ngeke. Ufanele uganye emhlathini ngathi mbili nawe ube nelibhojwana lakho le lunch. We lunch ubosho uthi pa don't compromise on that. Nabathi bakhuluma ukusoma hamba I can't do that, man. We have to sit down. We have to protect. Don't compromise on what you see and what you hear. Ungabanjelwane ma secret lapha emakhaya bazalwane. Sengiyendlula nje kulokuyiphathi yalokuprevent. Lenza bema phones nayi le fanele itosi phuqula itosi endimpilo ibe lula. Akufanele ibe indlela etawondela phasi emshado yethu. No secrecy. Yes, no secrecy. On the phones, on the WhatsApps, on the emails. I've never been a secrecy. Even those WhatsApps that you deleted. I wonder who's going to all the deleted items. I think that boy. Ubabona sebahlele nje bapholile ngathi babophola inyoni yebelungu kudeletiwe. Let us be responsible ngalethi info lethi bazalwane singabi nemfihlo. Yabona abantu letincingo ngibo nje abaningi abantu bathanda incingo lethi water resistance. Lethi singoma mandi ungagela eshaweni ngeke kuhlupha. So kanje ucingo lubekwe eshaweni. Ngoba babuye useshaweni. But you carry a pool where it's us. No, there's something wrong there. Nidlala kabi mawenda njalo. Na wenda ke wakhohlwa ucingo lwakho ekhaya. Ijike imoto ngizobe sewufika emsebenzini ijike ubuyele ekhaya la ilele kwenda ubuyele ekhaya kanga. It's not because lu important. Yes, you have to important, but wesaba ukuthi woo. Utawushaya bani, utawuwhatsapp abani bese ngiyabonaka. Hey, noma futhi abanye abantu ngiyabahlakaniphile. Yabo cancel abantu kumfundisa into leziningi manje ngazaza. Hawu umhlaba kanje nje. Abantu baseva incingo, baseve athi police bani. That's not a police. Manje uyashaya kanje uthi akusilo ipolice le.
akusebenza ngaloko no secrecy sibantwana baNkulunkulu sisinzisiwe sehlukene nesono phila impilo lesegelekece ungesabi ukuthi ucingo lwakho lungasala namake for the whole day akhona kubatshela nje ukuthi kubonakele nqesi baba ukhohle ucingo lwakhe ngidamtshela umlayetho ubuye ujabulile futhi na ubuyele ukuthi kushaye bani hayi uthe uthi ufuna ukuthi make ungabe utholeni no secrecy msunika iattention umuntu lengakamfanele flatterishe nemuntu kanti uyathi wena ukuthi ushadile itakulimata lento itawenda ukuthi ugcine udivorcile no separate friendship bazalwane this is the old time thing lebesolo sikhuluma nanyalo siyayikhuluma kube bethe budlelwane with the opposite sex lokungaba ngumngane wakho ashaqa ndikhanda ngaphandle ukuthi indoda yakho ibe involved kuleyo sex leyo udlala ngemlilo udlala kabi umngane wakho mbaba nje umngane this is my friend lendoda yakho ayathi ukuthi le friendship be based on what lo mkakho akathi ukuthi nihlanganiswa yini lo mngane lobu strong kakabhozom nitholana phasi yini nihlanganisa okay ungazami kwento balekele ama activities that are drawing you away from the Lord basawena bahamba nje bajangaze bende tinto that is drawing them away from God baleka buye dudani ungendi babe lokuthi ube nesikhathi longade ukuthi udawendani ngaso sikhathi asibudget bazalwane lesi ngizanga ngoba nemkami singaba ngisekhaya that's my time hayi lokuthi ube ne idle time and free time longade udawendani inkoti le ngoba le David walimala so bakhanzana isikhathi bayile mphina kayi uzokhweleta kwendlu uyabukuza wow there's nothing wrong with umuntu wangiloma kathi gezela kahle angathi kunengozi lesembuka balekelani bazalwane dilingo lelivangeli lelizala lekubalekela ini silingo free baleka kusalejazi ubalekela silingo. There's some people that I respect. Ngiyathemba Ezulwini bayarespectwa. Khona indoda leke miyatongitshela athi mfundisi, I left that church because in that church kwakunenvombatana lebengehluleka ukuthi bamba mayikhona. Yangayiva ukuthi le ndlu yakhulu yangilimata labe sibonana khona kakhulu it was in church. I decided to leave that church. I went to another church. Awuhlakaniphile na umfuna. Ubalekela kuwa. Ubalekela kulimala ngoba waze wajora babe. Waze babe wakanwa. Manje aba inkinga vele. Ngoba nasi siyakusitha lokucabanga le. Usasitakali manje sokaniwe. Bana abanye ngabasitakali uthola ukuthi sokaniwe so kukhona lesakutestile. Asafuni lutho. Bathe sikhuluma lokho bathi yini ngasikhuluma leli point akusilo leli point leli azoganiwe. Pray together. Flee temptations. Kwegcina ayikho into leyendlula kuna umhlaba leyendlula icommitment. Lo lengo lithando bazalwane isonzela kakhulu emizweni. Kanti imizwa ayihamba iline leliqonzile. Imizwa ibohle yithi. Ibohle yithi. Wena nje uvuka kuseni uve ngathi awukhanuki kahle. Nekuya emsebenzini nje awukhanuki. Bese uthi bantu abami batawudlana. Awuthi babe ngihambe. Sesikuvusha inkwela soseshaweni but bongafuni. Ayikho into leyendlula icommitment. Icommitment ngathi kuthi bophelela. Nasingena la emshadweni siyathi bophelela abantu babakethu sithine lesikholwa ko futhi ngosiyami ngathi singakukhumbula lokho. Sithi noma kukuhle. Noma sekukubi. Do you mean we were lying ngasunjalo bazalwane? Ngoba kusena ukuthi kuvela lokho nje okuncane sithi ngeke zenkumele lokho. Sithi sesahlukaniswe ngofa. Ngake fiki ngisokugula. Sobhakishile kepha. Kodwa sithi sahlukaniswa yini? Ngofa. Okay
ufike nakhona kuleyamaka Ezulwini ukuthi sekufike nini kufa ngoba phela usengikafi. But also umthwalo uzosebhokweni. I cannot stand it. Hey bazalwane kude ukwedlula i-commitment emshadweni. You know uma committed entweni uyithanza uze uyithanze. Ugcina sewufundile nokuthanza umuntu noma bongakwadi because you are committed. I told you about the story of my mother, my parents. My mother was so committed and my father was so committed. No, they never joined. Wathatha imvombe yalethwa kulobabe. Niyakwathi kwenzisa ngeSwati. Yalethwa ingazange sethi ngiyakuthanza. Afika ahlala. Sakhula saba khona, satalwa saba khona. Namhla sesigugile nathi. Commitment. Umshado udzinga i-commitment bazalwane. Now committed uyabonakala nje na ukuthi uyabo kukhona lo utibophelele kuko. Uyamethemba umkakho uyamhlonipha umkakho utibophelele kulomshado. You are focused bazalwane. Ayikho into ebuhlungu bazalwane ku spouse ukuthi sengishito ukuthi ungavaluyishe ama opinions akhe. But nalokuthi utibophelele ukuthi ngiyafuna kukwenda lengathi ngidawukwenda irole yami njengendvodza irole yami njengemfati ngitimisele kwenda nema gifts akho la ekhaya ngiyawavaluisha make nawe ngiyakuvaluisha futhi ba and I'm focusing on the good things ngoba ngicommitted kulomshado. Nawe ngase committed kana zawufocus entweni leti negative so jakela kito bazalwane kokugcina asiwa eliminate labo labathathu lababulala imshado kuze save imshado yethu. 1 affairs besengishito lokugana ukuthi abantu babe nema affairs kuthiwa extra marital affairs. Avoid that way. Avoid lokwenda tintfo ukwatile enga uyekele kutakubulalisa ikhaya lakho kanze umoshe umndeni wakho. Yekela avoid ama addictions tintfo lokhanza ukuthi sokutenda noma ungafuni. So khanza indvodza ifuna kwenza ngakhona kumlabalaba. Addicted. So khanza indvodza ingena la kubo internet. Ifuna bantu labangcono. That thing kills you. Wazi waba addicted kule nto leyo batakhanza solo wenza ngakhona siphelane wenza ngakhona umngakho labantu bayatrainwa laba labenda le nto le batrainelwe ukuthi batowenda so lapha embukweni imbuko emakhamera baphindze bafakwe imithi lapha ukuthi batowenda kanje so ubuka wena uthi la khaya wami kudlalwa ngapha hey no focus la ikakho kutawulunga. Don't be addicted to pornography ubukele nivole ubathi buta ndothi wabantu umfathi lesengimbuka lo sangqono buka lo wakho. God bless you. Our save emakhaya ethu uNkulunkulu anibusise. Ngoba nje umfundisi yathi uyishayekala futhi kunemizwa ngingamgabisa manje ke vele nje umbuzo idathi ngiyabuza awusentombi lasukubani angathi ngokuthi nabanjani ngoba ukuthi bengathinazi umfundisi simbabaze ngoba vele ngathi ngiyabuza babendweni uyayazi le nto le kanti nje bengiyacala libhokisi imfundisi noma sengiyedlula kusasa nangenyuka ngifake bembuzo sengumtshela ukuthi ngidawubuta lo nawubuta lokwakho ngoba khona lo akuthinza umfundisi hayi siyawuphendulana naye lapha sokuthi umvile umfundisi uthi theni ngithe basayikhuluma kahle ngoba vele lenzaba ye-communication uyabona nje mina ngibene inhlahla bazwana ncincisini ngithi ngivula liphepha nje ngiva ngasukuthi nje hambo attenda ngizawu ngawuthi nje hambo attenda kunenzaba ukuthi usinda hambo attend nangifika kumkama abuye etohweni ngithi hey sihamba sezulwini mntwana siyolalela
ngenhlahla kumfundisi sikhuluma nizabadethu lesibuyela kude lapha sawubonisa vele ngete ngakhona lokubutho ukuthi awu kepha sokumoshelani lapha naye bese yakhuluma ngicale libhosi ngidawo ndlula ngishiyele lembuzo yami. Ngiyabonga kakhulu umbuzo ngivile ngiphindile. Le ndzaba yama perfectionist vele bazalwane iyafuna lokuthi umuntu number 1 adade yena ukuthi unjani. Mangabe uyadade ukuthi unje so what ama weaknesses akho nema strengths akho. Uthi mina ngiweak ngala ngistrong ngala. Ungabe sewusebenzisa lama strengths akho kulimata abantu lohlala nabo. Nalabazama ukukusida. Ngoba ungedeka make abe perfectionist bese uthi kwakushanyele kona babe kodwa akwendeki kahle. Now so usebenzisa lama strengths akho kulimata nebantu abazama ukuthi bakusida. As a person uyathi ukuthi noma ngibani kulokusida kumele lokungenani uappreciate. Ukhombise ukuthi uappreciate le medamo yokuthi usitakale. Kodwa nangabe utawubonakala ukuthi nemedamo yokuzama ukukusida wena so ufuna lokukhombakalisa ukuthi ungibani uyi-perfectionist. So utawusitakala njani ke ngoba phela perfectionist nje vama lokuba slow. Uslow kodwa lenvo yakho perfect. So uyakusida ke babe. So uyakubambisa ke babe. Hayi nakhona ukuthi wenda ngoba uyi-perfect noma uslow yini. Kodwa nje lokuthi vele simele sisidane bazalwane. Sibuye emsebentini sine sonke kuthi nje uzongahlala wena. Nangabona bese ekhaya maka sengabuye akhanze irice seyabila ukhanza lokho sekuya ngakhona akusiko ukuthi ufanga hey madoda athi hawo I don't think ngekindzawo bazalwane lese ngitrade akiyo ngoba mina ngathi ukuthi maka athi umsurprise nje ngesinqayibona bengasekhaya uyefika njengoba namhlanje bekulanga lami lekuphumula until umfundisi Msane angiphazamisa athi uyefika khanze ngijube yonke into ngibeke konke into ngabolonina noma ngithatha ukuthi mhlambe lokunye bese ngifaka swayi kakhulu kodwa anyanise ngimjubile the beans ngijubile konke lokujubile sekumenge mumo lokunye sekuyabila ukhanza ngishaya inkwela la khaya ngithi make lo ngangisitha ukuthi sihlanganise la ngoba sandla sakho ngiyasathi ukuthi si right mawuhlanganise wena kodwa sengendile nawe uyajabula uyabonga hawo baba angabe suthi hayi wendo kwaba kukhulu ke lokho wendo aka appreciate ngoba siyasitana asikufunze sonke to appreciate umuntu bona ngabe akusida. Ngiyathanda nekubuta kwaba bengwenya lapha ngisho ubutela sonke bazalwane ukuthi ngabe ngenanjani. Ngicabanga ukuthi likhona leliphuzu lesengengakilo labe kafisa ukuthi ngawulubutela labanye. Kube nje umane washo lelo phuzu uba bengwenya ukuthi ngiliphi ngabe sikwatile ukuthi mhlambe sithi kujula kilo. Otherwise ngiyabonga kakhulu bazalwane. Amen. Ngimendele because angifuni bese sekubangaza ukuthi mina shothi sengihluleka ke lokumondla noma lokumnakekela noma lokunaka letidingo takhe but ukhanza ukuthi so ungena etikweledini noma so basetinkingeni ngenxa yokuthi manje ke soluzama ku-impressa kepha ungenda kanjani lokuthi ezusa impressa mhlawumbe namake abe nako loku-understand ukuthi hayi phela ngathi sengimcele kakhulu phela nabaphi asale ngimcolele. Egameni Jesu ngivusela nonke bazalwana. Ngimuntu lomusha ke nami. Kodwa nje ngifuna ukubutela kakhulu kulehlangothi labo babe ngoba nginami ngila ngiyakhona. Manje nginale concern bazondo ukuthi ngifuna nami ukubuyela kule ndzaba yokusitana. Because sinemfundisi kuliqiniso yebo siphila eAfrika kunendlela takhona futhi kakhulu la kangwana. Kunana indzaba yokuthi ngoba liqiniso mfundisi lakuthenini labo babe bayafuna kubasida labo make mane inkinga le yayibe khona sikhathi esiningi le society lesikiyo ayikusupport kahle lokho isikhathi esiningi mebuya uthi ncenye ungibabe ncenye ngithi hayi manje ngoba wena wenda ngale asengimane nje ubabe kashita umbishop ukuthi asengicwacowe namaveji ngifike mina Baba Masilela sowadliswa so ucoba nemaveji sekunjani le ngisho ukuthi lesa sikhathi bese kubangiko mhlambe lokhanza kokusincenye labo babe seba abasabi bantu labafisa kakhulu lokusita labo manje benginalo ukuthi nje mina ngibuta mfundisi
ngabe ndlela yiphi mhlawumbe ngoba yini lengahle yendiwe kusita labo babe labakule nkinga lokho ukuthi no lokusita noma akusho ukuthi sodlisiwe yini mhlawumbe kumbe lengabe sisayendeka ukuthi labo baba babona ukuthi akusiko kudliswa lokho kodwa indlela yokuthi usupporta lo partner wakho. Ngiyanibingelela bazalwane egameni lika Jesu. Wami umbuto ukulebe sikufunza namhla sifunza ngekusikumele sisinzise imishado yethu. Kepha ke ngiyabuta ukuthi ngenda njani ke kunayi case lapha angibekise ngale jwayelekile ukuthi mhlawumbe lo make so uganile la khaya so lo babe uyafuna ukuthi lo mshado wakhe uphefumule uphile uyafuna ku-investa konke kwakhe kuze lo mshado wakhe usitakale kodwa i-attention yalo make ayisekho la ekwakheni lo mshado vele yena kahle kahle so uthi ngicela umnyango ngiphume ngihambe wenda njani lapho uyafoselela unkonkoshele noma uthi hamba wena wekunene wenda njani kuleso simo lesikanjalo? Now finances ikhona into lokusiwa kugwenedana kuthi ngiyakuboleka ukuthi anginike le mali kukhona bazalwane kukhona niyakwenda vele ukuthi ngishoda ngikhohlwe ikhadi lami kuleya kami imali ngicela ungiboleke babe ndakunika kuyendeka lokho kodwa akubavami lokuthi ibuye kodwa kona kuyendeka kodwa kube sekuba likhulu nalokuthi uyihambele kuthi ana phela uyangikweneta labanye nje bangasho ukuthi uyathi angisathi ungikweneta malini kodwa inenye imali kweneta yona kungaba kuhle abazana ukuthi singasebenzisi ligama lekuboleka kanti phela siyayicela icela imali unikwe nangabe kude hayi lokuthi ngiyayiboleka bese ngoba ngikholwa ukugcina kwenda lenkinga ukuthi yabo solo yangikweneta. Now lo munye ubuthi umbuzo ukuthi nange make noma babe uslow i-perfectionist ubuthi specifically casing yababe uthola ukuthi njengoba ngizama ukusita ngiwasha abantwana ngigeza abantwana kuvuka kugeza abantwana sewugcina sewukuyamlimata inkinga vele ingoma sesitawutenda kwangazuthi useye umsebenzi wakhe angasho mina ukuthi ngumsebenzi wakhe ngithithela omunye wenda lokho lomunye wenda lokho ngoba siyasitana lokutamlimata ngilokuthi bese uthi make vuka ebabe sekushaya 6 uqala uyogeza labantwana then that's wrong akusesiko le spirit sekuthi siyabambisana siyalekelelana babe sotawula inyathwa ngilokuthi engenje bekwenda mhlambe yebo khona la kuba uncomfortable khona kodwa sewathi ukuthi ngumsebenzi wakhe angakwenda lokunya ngayenda ibreakfast kanye langa while make ageza abantwana kungabe sekuthi shesha babe ugeze abantwana ngoba sitawubambelele lenzaba yokuzama ukuimpressa umkakho akufanele ibe khona lento ngoba vele bazona senilani hleli this is life fanele niphile ireality hayi niphile into lengasiyo ungaphili wathi ufake esigabeni lesiletulu kanti wena uphasi bese uthi imali yami la kanti ayikefiki lapho you'll go around uboleka imali uzama kuimpressa lo muntu umele athi umkakho ukuthi uyathi khandla uyasebenza kugcineni nakukhona kufinyelela kulento ngeke uze umncishe kungenasizathu sekuthi awukhona ukufinyelela kule yonto. Now asiphile ku reality bazalwane. Use what you have if you want to impress your wife. Impress her within the circle ukuthi ngifinyelela la. Ungabe usuthatha udaka letulu ugcine sothi bulala ngokuthi awusakhoni kufinyelela. We are trying to impress. Now uthi lo munye cultural expectations sengiyaqedza ngishito isikhathi sami ngathi 5 minutes lokuthi singakwenda lokho okhuluma ngako umfundisi but la siphila khona imvelo noma tradition yethu asivumele cha bazalwane uyathi nasingakhuluma iqiniso kuneke lesikwendako lokungavunywa imvelo noma ke traditions ethu kodwa sikwende le emakhaya kuneke lesikwendako nje ngingonje emakamarweni sikhiya
because ngeke sesikwende lokho kubone wonke umuntu ukuthi sendani. Lokunye kwakhona ama-traditions ethu ngeke akaprove, but we do it. Yini levuma ukuthi sikwende kule ndzawo nekuthi isecure le ndzawo lesikwenda kiyo. Ngawatiphize amadoda the last time noma ngilapha noma ngisamwhere else ngathi nangabe utawenda le ndvu lena nje uyesaba ukuthi ngwendeka bangikhanze abantu ngijuba emazambane. Kia phela kube liligede likhona ekhaya. Kia. Seriously. Kia lapha egedeni. Kuze kuthi wonke umuntu ongena la ekhaya utawenda njani? Nakankonkotha ukhokha lo ubeka la uyaphuma uyamvusela konke uyacheka nakahamba ukhiyegede ubuyisela info yakho uyasebenza ekhaya kude lo takubona lock the door. I mean khiyegede ubuye ube la ekhaya usebenze kutahamba kahle. Your wife, your spouse will be impressed ukuthi uyamnakekela uyambambisa and kude lo tawube ahlushwa elokanya kufike botsathe wena kufike yonke into mhlambe bayesaba ukuthi uyesaba ukuthi utawubonakala wendani bayekele bahambe ukuhlalele nje uphole wathi wangahamba ungene ukhishi usebenze yabo. But you would love to know ukuthi uhlobo takho tatu ukuthi umfato wakho priority number 1. Anything lo ngayenda kuze ukuthi uenhance ukuhlala kahle kwenu. Le aka number gcineni le ma affairs bazalwane ngishito ngathi inoko area leyo. Waze waganwa ushadile. So la inhloko yakho so confused kancane. Enikhuluma iqiniso bazalwane. Bantu labagana abantu labanengi nje kuna leyo nkinga leyo. Nganitshela ngama attachments. Lendekako mawuphukana nabantu lena lele. Lokunye labantu labaganako labanye bakhona njoba vele nawuganwa ukanza ushadile vele so uyabo so uphamene ama principles okukholwa. Bathakusebenza bakuloye nalabantu khanze songasakhona ukuthi ucabange kahle. And noma sesikhuluma tinto awuva ngoba sowunakena indzaba yokugana. Sibazalwane sibantwana bakaNkulunkulu. Sono simele sisibalekele. Ungagijimeli kuyolungisa sono ngalesinye sono. Ungagijimi kolungisa inkinga ngalenye inkinga uthi umkami ngoba ungithwalele wenda njani ndamlaya ngiyawuganwa. Awunobuya le. So ungasolve inkinga ngalenye inkinga. Akusolve le problem le iphele isinya usukwade ukuthi siyaqhubeka nempilo. Hayi siyalungisa wena sowuganiwe sekufihla tonga leto into leto no bazalwane. Sibantwana bakaNkulunkulu sibalekela sono sibalekela temptation sifuna usekugcinene siguge and finish well together shadile. Amen. Shaya izandla vele bathandekayo.